Kaunti ya Tharaka Nithi ni amukirite mathaga kuma kiri rwangi rwa USAID mathaga jaria ni ja kurigiria ana baria baguciarwa ni ekuru bari na murimo jwa mukingo batikagwatwe ni murimo jojo. Akiaria CC wa ugima Dr. Thuraku Gichuya noritie ekuru gutigira ni bakuthingatira mendekithia ja mandagitari ndiria bakamatite u. Samuel Gaishima katumenyithiecho. Indeni ya chibitare ya rufaa ya Chuka ara emunde thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi eriongiritwe na ageni baraba igitwe bakirutaniria wera na bokwa mianka yiri barani USAID amwe na Christian Health Association of Kenya barabara na mutaratara wa gutetheria kurwa na murimo wa mukingo ukurukira mubango wa jamii tekelezi. Chibitari ino ya Chuka ni imwe ya chibitari mirongo yiri ira ikagunekana mitambo ya kiindi amwe na into bingi bira bipejanitwe emunde na arugamiriba mubango juu bira bigatetheria kirindwa ino ya kuthiria mukingo. Hii kazi hatujaanza leo. Kuna 2 years ago tulikuwa tumeleta equipment za 4.3 million na leo tumeleta 3.4 million worth of equipment pamoja na supplies hizo umesikia za cervical cancer screening, vifaa vya ICT, mambo ya computer, kuna tablets, kuna vitu za kunetwork computers katika hospitali zetu. Machine ni twanenkerwa tugerie natu yantuma arutima wera meto Tharaka Nithi tugerie uchi tumira wega nikenda tumeto methagura maino gimwa mwiri wa kwigana kenda mabota kuthukumira ciana ciao na family ciao. Kaunti ya Tharaka Nithi ni imwe ya kaunti inya ira mubango jo wigitwe ukiruta wira. Tunafanya 4 counties, tunafanya Meru County, tunafanya Embu County, tunafanya Tharaka Nithi na Nyandarua. Tumekuwa na uhusiano mzuri kwa miaka 4 imepita kufanya hii project na tunatarajia kwamba baada ya mwaka 1.5 kutoka sasa hivi tutakuwa na round nyingine ya watu kucompete ili kupata project kama hizi. Tio nego chokia nkatho mono kile antuma UJTP bera mashona goko twaena rate ira itawa rate 2.7% ya antuma methawa maina ukimwi uko Tharaka Nithi na autoleo monde ni twario borwa 1.8%. Minister wa ugima wa kaunti no Dr. Thuraku Gichuya akiuga ati amwe na kuigwa kiwango kia murimo jo ikinyiite anene ndeni ya kaunti no wanaende kuri na kiwango kinene kia ana baraba watithagua murimo jo ibagina kagita gaguciarwa kana gawonka. Kwina namba imwe itegutokania ta rira muntu mukae nanda kugwathithia kana karia karenda nontoretie tu ni 10.1% na nitwenda tuigwa twina 0 nitwenda kuigwa twina noti kabisa kutibati kuigwa kwina muntu mukawe nanda no ina HIV ukugwathithia kana karia karenda yawe mbere ya gaciarwa. Ariuria aciari bathingatagire mataro makurigiria gutambia murimo jo kiritwana kuma kiri bagina. Muntu egwa enanda kana no egwa tenanda ukathi thibitari ukonwa ukathimwa ukamenyekana keo linanda ukena thimwa HIV nikenda wegwa iri positive kana uri nayo ukambiria gutumira ndawa ile ikanyibia nchami cinu citagwa viruses HIV. Thuraku akiuragia akariba emenyere batikagwatwe imurimo jo wa mukingo gukurukira ikeno birabi janagia na nyambura cha Christmas na mwanka wa imbia. Nyambura cha Christmas muno goko Kenya ni tuonaga antu magenda makerinda nchovini gutabirira nginya meciria makarigicana na meciria marigicana ona muntu uri gukiraga mbere uriwa kugatwika riwe ukaumbukania nake anote kumenya nu ogiukira ro ni muntu mumamie na wana kaurua kuria araumire utigweta kwogu ni kaba twimenyerere. Reporter wa Weru TV kuma chibitare ya rufaa ya Chuka mbeta wa Samuel Gaishima.